Oh my god, ni umujene wa Jermaine. Umunsi rero tuje kuganira ku buntu ibi biceri 5 ngaya 5 urimo urayareba nawe. Kuntu ngo ayo mafaranga yagutunga umunsi wose wariye saa sita na nimugoroba, ukarya saa sita na nimugoroba ukongera ukarya ubundi ukaryama. Umunsi ukaba wawurangije ku biceri byawe 500. Uri hano mu mujyi wa Kigali. Mwenda uri mu cyaro ubwo byakunda ushaka kugenda ukaguramo ibijumba, amateke, imyumbati, ukavangamo n'ibishogoro byose ukarya. Ariko ngo nambwira ukuntu mu mujyi wa Kigali uraguramo amakara, ukaguramo amavuta, ukaguramo wenda n'ibindi bintu ushaka guteka. So mutubwire, reka dutangire rero ku uyu mujene atubwire ukuntu ibiceri 5 yabirya ku munsi. Bimeze bite mwana? Tumeze ute? Fresh. Ibiceri 5 wabirya umunsi ukagukira ukagutunga. Ibi biceri wabirya? Ibiceri nabirya umunsi wose kandi ukira. Duhereye nk'ubu turacyari hakiri kare, nabirya bukira ejo nkongera nkakomeza. Dore ukuntu rero wabirya 5 ni ukugenda mu isoko, mu gasoko nta kuntu haba agasoko, ni ukugenda nkigurira. Buriya ibijumba birahenduka. Ibijumba ushobora kugenda ukavuga ati ndashaka nk'ibijumba bya 200, urumva? Ibijumba uragenda ukabishyira mu gasafuriya, ukagura amakara ya desa, urumva? Ubwo ngubwo urumva hasigaye 100, urumva? Ibijumba rero urabona, ibijumba ntabwo bikerera imboga kenshi, wabiriraho. Ushobora kugenda iryo jana ukariguramo nka super dipe, urumva super dipe bose barazizi, bitewe n'agace turukamo hari n'abazita gaturade, ibintu nk'ibi cyangwa umutobye. Ubwo rero super dipe uragenda ukayigura, ukaza ugashyira mu kabido nyine, ukabikoroganya nyine. Noneho urya ikijumba ukazajya unasomeza abantu, urya ikijumba ugasomeza umunsi ukira kabisa. Fata ikijumba na super dipe usomeza. Ubwo nyine ni uriye nka 2 bagwaye nka 4, urya nka 2 ukongera ukazigamana nijoro, wajya kuryama ukarya bya indi 2, ejo ukongera ugakomeza ubuzima kabisa. Nuko njye byumva kabisa. Niko wowe wumva 5 ibiceri 5 by'umunsi wose? 5 mbirya umunsi wose kabisa. Reka tubaze na mugenzi bimeze bite mani? Nzakora cyane. Komera. None se wowe ukuntu byumva ibi biceri 5 koko wabirya umunsi wose? Ibiceri 5 byagutunga. Ibiceri 5 byagutunga uri hano mu mujyi wa Kigali. Ngo tubwire ukuntu byagutunga hano mu mujyi wa Kigali n'utubeshye. Nabo baraza kutubwira muri comment, batubwire ukuntu ibiceri 5 byagutunga. Ngo tubwire. Ukuntu ibiceri 5 byagutunga rero? Wagenda ukagura amakara y'5. Ukagura ubugari inusu. Inusu ubugari. Inusu basi kugura 2.5. Ubona 2.5. Ubwo ababaye ngahe? 3.5. Oya. 400. Yabaye 400. Ubwo hasigayemo 100. Noneho igiceri cy'ijana. Igiceri cy'ijana wagenda ukaguramo inyanya. Ukatuguramo inyanya. Ariko ubwo urumva nta mavuta arimo, byose nta bindi birimo. Wewe ubwo nyine ubuzima niko buba bwagenze, ukabikora gutyo ubuzima bwagenze. Ubwo ugukata inyanya ugashyiramo umunyu, ugahita ukozamo ubugari ukarya cyane. None se ubwo nusu wayirya umunsi wose? Nusu wayirya umunsi wose. Nusu ubwo wayirya umunsi wose? Numva Kigali ari danje. Kigali ni danje, nta kundi niko ubuzima bugenda kabisa. Mwabumvishe rero, uyu nguyu yavuze ko yaryamo ibijumba, uyu nguyu yavuze ko yaryamo ubugari. Nawe tubwira ukuntu ubyumva, ukuntu wafata amafaranga 5 nawe ukarya umunsi wose. Ciao. Icyo musabwa no gukora ikintu bita subscribe kuri YouTube channel yitwa Sangwa Media TV. Mugire ibihe byiza.